সো গাইজ আজি আহি পাইছে আমাৰ গাড়ী। আজি আমি গৈ আছো বঙাইগাঁও বৰঘলা, য'ত আজি নিহাৰিকাবাৰ শ্ব' আছে। ধুনীয়া শ্ব' এটা হ'ব হোলীৰ বাবে। তো গাইজ বলক গৈ থাকোঁ। আৰু আজিকালি গোৱালপাৰাখন বহুত হেভি ধনী মানুহৰ জেগা হৈ গৈছে। চাৰিওফালে শ্বপিং মল। এইটো ষ্টাইল বাজাৰ শ্বপিং মল হৈ গৈছে চাৰিওফালে। একদম ধুনীয়া হৈ গৈছে টাউন, আগতকৈ বহুত ডেভেলপ হৈ গৈছে। চ' গাইজ বলক গৈ থাকোঁ আৰু ৰাস্তাত দেখি থাকিব কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য আহি থাকে। বলক গৈ থাকোঁ। ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ আমি। কেখন আহিব ট্ৰেইন? বাইদেউ কেখন আহিব ট্ৰেইন? কেতিয়াবা আহে। মই ইহঁতে ফোন কৰি বিচাৰিছিলো, ফোন কৰোঁতে মানে কোনো ৰেছপন্স নকৰিলে নেকি? গম নাপালো সেইকাৰণে কেতিয়া আহে। আচ্ছা, আৰু ফোন কৰিম নেকি? কৰিব লাগিব, এটা ফোন কৰিব লাগিব, এখনহে আহিব। আমি আহি পালোঁ দেৱদাৰু নগৰী অভয়াপুৰী। ইফালে বৰঘলা। তো গাইজ অলপমান পিছতে আমি পাই যাম আমাৰ লোকেশ্যন, য'ত আজি আমাৰ শ্ব' হ'ব। অলপমান সময় পিছতে আমি পাই যাম য'ত আজিৰ শ্ব' হ'ব, হোলী শ্ব' হ'ব গাইজ। হোলী শ্ব' সকলোৱে দেখা হ'ব। তো গাইজ আমি আহি পাইছোৱে আৰু এয়া লাইট দেখা পাই আছে। নাজানো আমি সোনকালে আহি পালো নে দেৰিকৈ আহি পালো, কি হয় এতিয়া দিয়ক। तो गाइस हम अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गए हैं और अरेंजर्स अभी आ रहे हैं हमें रिसीव करने, और इसके बाद हम स्टेज तक पहुंचेंगे। लगता है वो लोग आ रहे हैं। गाइस हमें यहाँ पे एक रिसीवर्स ने बैठने दिया है, और यहाँ पे दीदी का फोटोशूट, अभी फोटोशूट होगा। जल्दी आने के चक्कर में हमने चाय नहीं पिया, और अभी सोच रहे हैं कि काश होस्ट हमको चाय पिला दे। अगर होस्ट हमको चाय पिला देना मज़ा आ जाएगा। दीदी को भी चाय पीना है। दीदी ने भी चाय नहीं पिया। दीदी भी चाहती है कि होस्ट हमको चाय पिलाए। तो गाइस अभी होस्ट अगर चाय पिला दे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्त। क्या करें আমি মোটামুটি আহি পালোঁ। এতিয়া পাইছোঁ আৰু আমি, আৰু খন্তেক সময় পিছতে আমাৰ কনচাৰ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব।
যে অকমান মানে চবেই নহয় আমাৰ লোহাৰ আৰু তাৰে ভাষাটো ভাল যে तो गाइस खाना हो गया कंप्लीट और कंसर्ट भी खत्म हो गया। तो अभी सब कुछ खत्म करके अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। नींद आ रही है अभी बहुत सारी नींद आ रही है। पूरा दिन एक हेक्टिक शेड्यूल के द्वारा गया है। अभी थकान भी महसूस हो रहा है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। सॉरी, ये ब्लॉग कल सुबह आएगा इसीलिए गुड मॉर्निंग। थैंक यू।